سلام تخطات نايز channel كما يتخونون سنة كتكونون أي وتر مني وتيو مبار لو مون نخلنا كمهرنا كنكحنا أدلاينة تعلوم يزبلكم زينات هزلكم قريبا لهم أمنا يلومي فيديو تاتنا بزعبة تبقصوتات زت سلام بتحدي أب يوكرين أمونغ يوكرين راشان زجبر زلو تبقصو كرينا بتحدي دما أما أكلاي مبرع في إسرائيل قازن زجبر زلو دما أمريكا تفتنو زلنا كرينا إذا كل تبقصوتات انتهي فرق كمتسيخ لحاجة كنرخلنا إوروبا بفلاي أبزوان زي أنفتنا السلام بحقنا السلام اللهم دي بلومن كابز بحرياتهم كنركن فتنينا زي أبزح أقداسي حبريتا تزلوا عمكو زلوا حبريتا زلوا مودة تدم بزع بعض سكنتات بريزنت سياسة بقول بتزاري بوزنا برون رياكت خنجبر كنجمرينا لايك جبرو سبورت جبرو تايك جبركم زلوا مجمريا بتك أنا كجمريز دلي what's going on أبتك أنا من البات it's not the major event ግን ሑቲ ምስ ራሽያን ቻይናን ሓደ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ እስከዳን መጀመርያ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ መንርያ ሽዑ ብገምጢልና ሪዮና ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንመበል ሻትሻይ ግዜ 6 እዩ ዝብል ዘሎ መበል ሻትሻይ ግዜ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ይዘውር ኣሎ ዘተ ሰላም ክገብር 6 ግዜ ከመን ያፍሽልዎ ተበግሶ ናይ ሰላም እስራኤል I don't even understand ተክገብር ይዘውር ናብተን ካልኦት ሃገራት ንስማዕዮ First up on the show, Antony Blinken is back in West Asia. On Wednesday, the US Secretary of State arrived for his 6th visit since the war began in Gaza following Hamas's October 7th attack. The top US lawmaker arrived in Cairo a short while ago, where he met Egypt's Foreign Minister Sameh Shoukry. Blinken also met the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi as discussions on an urgent ceasefire remain high on the agenda. The US lawmakers' West Asia tour began in كم نريد زلنا تقداي ناي إسرائيل أب غزة تقبر زلا وقونا يكون ورارنا إسرائيل ويكا متشافنا إسرائيل أب غزة تقبر زلا حساب حج مفتاح ركباي كعلن إذا كل زي خم نبلو أمريكا تتوج مفتاح يبلون كل زي ناتشنا آخر زغتلي تديل وين كميو توج من سعر ده يكون قتلي زلوا مبلشات شيء زي أنتوني بلينكن نبزن هجراتي زورالو كل زي خاطر نت وعل تعب زلا إسرائيليا ስለዚህ ናብተን ካልኦት ሃገራት እንታይ ህጅስ ከዘይ ከሆነ ሓሳብ የምጽዶ ሽዑነተን ካልኦት ሃገራት ተቀበለው ደና በላይ ዘውር ዘሎ ሳተን ካይ ንቀበለው ናይ ብሎ ይፈሽል ማለት እዩ ስለዚህ ምቁራጽ ናይ ተኽሲና ንብል ዘለና መፍትሒ ናይ ሰላም ወይ ካተን ሃገራት በሰላም ከነብራሉ ዝኽእል ኣይኮናን ንብል ዘለና ምቁራጽ ናይ ተኽሲን ምግባር እዩ ዝኽእል ዘይተኻለ ዘሎ በኻለ ዘራርባ እስራኤል ካብ ምጭፍጫፍን ካብ ምድብዳብን ከተዕርፍ ኣይትደልንያ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልንያ كتجبرنا خالد كلا بدحر مجارجة زورنا تهجر من مقانون أبزوان زنصور سلزغنة زغنة بوليتيكية بأمريكا زلوا أنتر إسرائيل تبغى سكوسد أي كلنيو أيدلني أبز حلفوان كل يوم تم مكان أنتي بريزنت نزورة درزلو بايدن يخون ترامب أم تبعي سميرهم أنا زيادة إسرائيل فتوى بمبالغ بانترفيو كل يوم أنا إسرائيل زيادة كتغمى زغل بمبالغ كند كم يجرنا أمريكا نتكلم زبلو كم يجرنا إسرائيل زيادة نتقمع بمبال وزحت أمريكاين زستعينت مينتاليتي زلوا زهجر زي ما راح زي قالنا بلو أبزح رياكت جرام نيرم سلزي أصلا هنا كرينا منقطهم كلتنا أمريكا ناي ديمقراطية أبنت بهالهجر أنت يجبر كم زلوا كرينا شوف نغطي اللي شيء نسمعيه بزح عرسات كشفن سلزقونكم زي فيديو بزح حبريتها دماغ ترويهم. Saudi Arabia on Wednesday, Blinken made a pit stop in Jeddah on Wednesday, where he met the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman as strains continue to show in America's ties with its ally Israel. Blinken said he was confident that they were getting closer to a deal. Now, according to an Egyptian Foreign Ministry note, the US Secretary of State is meeting foreign ministers from Egypt, Saudi Arabia, Qatar and Jordan in Cairo. Blinken is also meeting the Emirati International Cooperation Minister and the General Secretary of the Palestinian Liberation Organization's Executive Committee. The note did not give details on the subject of the meeting. The Egyptian security forces told the news agency Reuters that the Arab nations will... So, Captain Riozellana, مبلشات شيء زي زخدا كم غنيات أبز حلف حمشت راوندس وكحمشت زي فتن كايو كسلت كاسل زي كاليو دبلوماتيكلي أمريكا تسمع عنتا مريتي زبيت زلوا زخانتا يزريكا إيفن نتا إسرائيل ملو نسا فاند تجبرا كنسا أبا خمان تسمع عنتا يرغبتن غرفتن هجرات بنفسن زي ما حضرا كان بعراش أنتا يلنيك سمعها إيفن نتوم جنزب أمريكا تبامون يسمعوهم يلومون زدما هذا كابتي ودكتنا دبلوماسية عقميو إذا كان تاي دمسي تاي ملختي زي ما حلال زلنا كارو تجرد أمريكا أبتا أجدا سنة بتاعت نتبع مغيرو خد جبر كم زي تخل
لليو دما نحوتي بزربا يكون بمفررها يكون بدبداب يكون بميسايلات ولا حنت خدقورو ما يكالتن بنصارو نت منقدي تقلالا كم زعو صغيراتو حجي صنحنا نريو كن تشاينان راشان بزح كي تزارب كان كي عفر كان كما يجير كم علبتها مصدما حجي ون ابزي توساغي دبلوماسياو فشلتنا امريكا بقدم عالم يرول مالتي سو ابزي كل انت هجرات تن ستيك هولدرز بهالهجرات عرب سعوديه ديو امارات ديو ግብጽ ديو قطر ديو اسرائيل دي ابن تزورها لكن ولا حنت لو تك متايكل مخنياتو اتي زي اتي مفتعز دل زلو اتي زي صحابن زلو نطفيو نعوك تفتحو حساب زي كالكا لو تخ متايكلنيو let's say stress the urgency of developing plans for a political solution to the Israel-Palestinian conflict. Such plans had been put on hold as mediators from Qatar, Egypt, and the US sought to secure a deal for a ceasefire and the release of hostages and Palestinian prisoners. Blinken has said he would pursue talks on arrangements for governance, security, and redeployment. بزخونه كم تسلي فيديوهات بزحنا عنوات ناي غزة سقاين زري يوتيوب هيفتونيو مغنياتو ما يوتيوب نبعلو بتم بايهوداوين زونن كامباني سلازغونه بزحني اسرائيل تقبرو زلا قفعتات بسوشيال ميديا كتمس هيفتونيم قلنا تحبريتا ضروري يخم لهم كم زت فيجوال بغزة زلو كنتات كن بزح هيقبلون يوم فيديو وي ديمونتايز قبرو وي دما فلاغ قبرو سلازي بزو غيني باتي انتاينا نرزالنا اسرائيل رؤي جهست ناي سبعه مثلا تقبرالا زخونه كزارب زغل يلن تطو كبلهم زغل يلن يونايتد نيشنز يخونو امريكا يخونو صمامزنن عينهم عميتهم نيم زخدو ناي كالوت هاجرات كن نشتي ون تخونه تزغرم ناي تشاين ناي امريكا تزغرم يزبلكم زلو تشاينا سي اب هاجر اب قال كفالت مسلم زقمطوا له ابوسي قصه سبعه مثلا تقبر لا اقدا تورد لا لان تشاينا توسعي وي ون كاوز مص كان فريات ناي جرمن دي ناي كالوت كاوز مص استعقدي بمبال مش جرمن وش قرفت يرمالو انتي مالتيو روي سبعه مثلا تجهز كله قبل لي اسرائيل زخون يكون اقدا تقبر يدلني كالوت تقبرون تخلكل الله اب زيل نجرجن كم تواسو جيرا قدان خدقبرن زعبا خا بروباغندا خدقبرن صقم يبلا فز تعلم سكنك حلو اتدابل ستاندرد نا امريكا ازراربانا كايدان كومبليتلي نبينو مخانو من اوروبا ممصانا بتميجر ارستي ازيا خانس Houthi rebels have told China and Russia that their ships can pass through the Gulf of Aden and the Red Sea safely. The Houthis have been attacking vessels off the Yemeni coast since November. The US and the UK have launched airstrikes on Houthi targets in retaliation. Several countries airstrikes on Houthi targets in retaliation. The US and So كم ابزق قربا عبي زي ناي زلو كن كم تزغباون يشفن وي لون نزي بوتا زن نزي ناي قيب حر زلو صقم ناي حوتي نمفتح حوتي نتكون تاز جمرو اب قازا زغبر زلو كنتات اكايدا ناي امريكا انصار عالمنا خدت سبنا تጨፍጨፈ ዝኮነ ክትገብር ዘይትኽእል ምዃኖም ሰለቱ እምባር ካልእ ክንገብር ኣይንኽእልና ቅድም ፈቲኖም የማው ክገብሩ ግን ዕድል ስለ ዘይብሎም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣብዛ ጥቃና ናብ እስራኤል ትኸይድ መርከብ ወይ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዋ በዚ ጥቃና ይትሓልፍንያ ድሒሮም ድማ ዝኾነት ሃገር ንእስራኤል ትድግፍ ዘላ መርከብ ናታ በዛ ኣብ ደገ ባሕርና ክሓልፍ ኣይነፍቅድን ኢና ብምባል ኣነቲ ኩነታት ቀውጢ ገይሮሞ ካብኡ ግብረ መልሲ ኣሜሪካ ምስ መሻርክታ ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ብዝብል ሓደ ኦርጋናይዜሽን ኣቂማ ክድብድብ ጀሚራ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እንተሪኻዮ ንበዓል ማርቴሎ ኩሉ ፀገም መስማር ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዝበሃል ኣዘራርባ ናይ እንግሊሽ ኣሎ ብመስመር ማርቴሎ ጥራይ ሒዙ ዝኸይድ ማርቴሎ ጥራይ ዝፈልጥ ንኩሉ ፀገም ጨፍጪፉ ክዕርዮ ጥራይ ዝፍትን ከምኡ ፈቲና ኣይሰለጠን ካብቲ ዝነበረ መሊሱ ቢኢሱ ኣብዚ እዋን እዚ ብቀይሕ ባሕሪ ትንግዲ ዳርጋ ክነፅፍ ቀሪቡ ኣሎ ከምዚ ኢሉና ሃለወ ንቻይና ንራሽያን ንቻይና ብፍላይ ሓግዝኒ ብመንገዲ ኢራን ጌርኩም ገለ ጌርኩም ሲ ነቶም ሑቲ ኣስምዑልና ኢሎሞም ቻይና እንታይ ኢሎም ክዛርብዎም ለንከነ ድማ ሑቲ ምስ ራሽያን ቻይና ተዘራሪቦም ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሽያ ዝኾነ ይኹን መርከብ ብዘይ ገድስ ናበይ ኸዳ ዝኾነ ነገር ኣይንትንክፈኒና ብምባል ግሪን ላይት ይቦመን ካብዚ ዝዓቢ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፍሽለት የለን ክሊርሊ ቻይና ብዛዕባ ሑቲ ተዛረበት ኣብታ ተዛረበትሉ እንታይ ትብል ነይራ እዚ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ዝገብርዎ ዘሎ መፍትሒ ይኮነን ንሰብ ኣብ መሬቱ ኣብቲ ሉላዊ መሬቱ መፂኻ ወይ ባሕሩ ክትድብድቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ናቱ ጠለባቱ ክሰምዕ ክትክእል ኣለካ እንታይ ይብለካ ኣለኹ ሰማዕ ኣለካ ዲያሎግ ክትገብር ኣለካ ዲስካስ ክትገብር ኣለካ ይብሉ ነይሮም ልክዕ ዲያሎግ ስለ ዝገበሩን ስለዘይኮነኑን ኣብ ከምኡውን ራሻ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ንኹንነ ኢና ብምባል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ተቃይሞም ነይሮም ስለዚ ከም ውፅኢቱ ድማ ክልቲአን ሃገራት ናፃ ኮይነን መራኽበንን ንግደንን ከካይዳ ከም ዝኽእላ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ግን ናይ ኣሽሓት መንገዲ ናይ ክልተ ሰሙን ተወሳኺ ጉዕዞ ብምግባር ኣብ ተወሳኺ ክሳራን
ዓዘቕትን ክኣትዋ ከም ዘለዋ ይገብርወን ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዘራቢ ነጥቢ ኣብ ዓለምና ኮይኑ ዘሎ እዩ The UK have launched airstrikes on Houthi targets in retaliation. Several countries have deployed their naval forces to protect shipping in the trade route. Earlier this month, 3 crew members were killed when their ship was hit in a Houthi strike. Well, joining me now is Hans Jacob Schindler. He is a senior director at the Center Extremism Project in Berlin. It's good to have you with us here at DW News. So how have China and Russia managed to negotiate a deal with the Houthis while Western powers still appear to be in open conflict with the group? Well, very clearly and obviously, Iran plays a major role in here. Iran is a major sponsor of the Houthis. It is also very close to China and Russia, increasingly so over the last couple of years because of Western pressure. And so my best guess, without being involved in these negotiations, is that they went through the Iranian route. Both countries, of course, have an inherent interest to keep the shipping routes open, Russia to get energy out, and China to get its merchandise into Europe. And how do the Houthis benefit from this? So, yes, clearly, بخمي China and Russia تسمعنت كرهبا يخلا قليل ነገር እዩ ከቢድ ኣይኮነ ንኽት ገምቶ ምክንያቱ ናይ ኢራን ቀንዲ መሻርክቲ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 መንየን ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ፀጥታ ኣብ ካልእ እንተይልካ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ካልእ ኩሉ ራሻ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ቻይና እየን ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣዝየን ጥቡቕ ዘለዋ እየን ተስዋይ ድማ ንኢራን ኣካል ናይ ብሪክስ ገይሮማ ስለዚ ከምኡ ድማ ንክልቲአን ሃገርካ ተድልየን እያ ኢራን ብዙሕ ዲፖዚት ናይ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር እያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ እያ ዓብዪ ዕዳጋ ዘለዋ እያ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ እያ ከምኡ ድማ ምስ ክልቲአን ድማ ኣብ ጥቀአን እውን ስለ ዘላ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ እያ ስለዚ ብመንገዶም እቲ ሕቲ ድማ ተቐዳማይን እንኮን ደጋፊዩ ኢራን እያ ስለዚ ንኢራን ክሰምዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰለስቲአን ንግድናተን በቲ መገዲ እቲ ብዘይ ፀገም ክኸይድ ከም ዝኽእል ገይረን ኣለዋ እስኪ ሕቲ እንታይ ክረክብ ክእል ካብ ስምምዕ Arrangement. Well, the promise, according to media reports, is of course that China and Russia agree to politically support the Houthi movement, whatever that means. Potentially, it means that the attempts to ramp up pressure via United Nations Security Council sanctions will be slowed down by both these countries who are permanent members of the Security Council and therefore can veto any resolution. And where does this leave the US? So again, China and Russia ድማ ካብ ግብረ መልሲ ዋው really እዚ እውን ሓደ ፅቡቕ ኣዘራርባ እዩ ካብ ግብረ መልሲ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ሕቲ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ዩኤን ራሽያን ቻይናን ብቬቶ ፓወር ናተን ገይረን ክዓፅዋሎምን ክከላኸለሎም እየን ፖለቲካዊ ደገፍ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ናቶም ተደኪሞም ሓደ መንገዲ ኣሳሊጦም ኣለዉ በኋላ ዘራርባ ምናልባት ኤርትራ ምስቲ ዝነበራ ፀገማት ዳንበር መፍትሒ ብከምዚ እውን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ድሕሪ ሕቲ ከማን ሓደ ጥሩ ንእሽተይ ጉጅለ ከሎ ኦፍኮርስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ከማን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ፈተነ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ሓደገኛ ፅዋር ዓጢቑ ከም ዘለውን ይፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቦታት ኣብ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝኸፈየ ስምብራት ናይቶም ምዕራባውያን ሃገራት ዝረኣየ እውን እዩ ስለዚ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢሎም እዮም ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ግን ኣሜሪካ ክተፍሮም ከም ዘይትኽእል እስኪ ሕጂ ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ከንታይ ክረኽቡ እዮም Other Western powers, we have seen attacks that they claim to have degraded the Houthis' ability to carry out such incidents, for example, and such strikes. But are we seeing any indication of that degradation? Well, certainly there were successful attacks, but even the US admits that they were surprised at the extent of the Houthi arsenal. And of course, Iran continues to resupply them. So this new agreement, if it is an agreement that the Houthis are going to keep, they accidentally, although they had announced they wouldn't, in the past targeted Russian and Chinese ships. So maybe the Iranians helping them more now to not do that anymore. But it puts a bit more pressure on the US and the Europeans really on to either increase the pressure on Iran to make the Houthis stop or to continue its military operations, because the one hope, of course, was also that China, who has an inherent interest that this shipping route is open because most of its merchandise and materials that it exports to Europe goes via that shipping route, is now apparently no longer having a problem. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ናይትዮም ሃገራት ተሰማሚዐን ናይ ቻይናን ራሽያን ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል of course ተን ካልኦት ሃገራት ግን ዋላ እኳ ኣሜሪካ ብዙሕ ደብዲባን ምስ ብሪጣንያ ኮይና ደብዲባን ተነበረት ውፅኢት ከም ዘየምፅአት ዝገበርዎ እምበሺ በንፃሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ኣሜሪካ ባዕላ እውን ተኣሚና ምክንያቱ ካብቲ ትፅቢትና ወፃኢ ዓቕምታት እዩ ዘለዎም ሕቲ ብምባል እቲ ዝገበርዎ ስጉምቲ ዝኾነ ለውጢ ክገብር ከም ዘይከኣለ እዚ ከዓ ብዘይ ናይ ዩኤን ፍቃድ ብዘይ ናይ ዩኤን ሬዞሉሽን ብናቶም ሓይሊ ብናቶም ተበግሶ ኣንጻር ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝገበርዎ እዩ ነይሩ መጀመሪኦም ኣይኮነን መወዳእቶም እውን ክኸውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ውፅኢት ከም ዘየምፅአን ሕጂ ድማ ጌጋ ምዃኑ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ማእስዮም ክመሃሩ ደደብዲብካ ተጋጊና ኣብ ኢራቅ ዝኣተናዮ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣብ ሊብያ ዝገበርናዮ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣብ የመን ዝተገበረ ጌጋ እዩ ነይሩ ኩሉ ጌጋ እዩ ግን ማእስ ትመሃር ስለምንታይ ካብ ጌጋ ከደይ ትመሃር ኣብ ሕጂ እውን ኣብ ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ዩክሬን ዝተገበረ ጌጋ ምዃኑ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ናው ሌትስ ጎ ባክ ቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ዘተ ሰላም ዝፍተን ዘሎ ኩነታት እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ፍጻሜ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን Our next story is about the war in Ukraine. 2 years and counting. How and when will this war end? Can India be the peace broker? We ask because Ukraine is having a big change of heart.
It is reaching out to India. After all the criticism, all the emotional outbursts, Kiev now wants India's help. On Wednesday, President Zelensky spoke to Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister agreed to support all peace efforts. He also promised more humanitarian aid. Zelensky, though, had a lot more to say. So, دحري نوي حوان مصر عين زاربنينا وحيل لنا كنسعرينا زبل يوكرين بفلاي بوتين بسلطان كاب زمتي بزلع على الرسني يشفشفوا مع الحجون برتع زخونه دبدابي سكبر زلو ስለዚ فتيوم اليوم نبت أولاك موصخم زلوم غيريو زي سنبدم زلو حقواف كات معرباو عالم كاك حقزوم يدليلن قال بوليتيكينياتنا أمريكا اب بعل لينسي جراهام زبال قال بجاتهم ناي وق غوسغوستي ناب يوكرين كيدوم وتهدرات كتأسكروا لكم دك انستيو كتأسكروا لكم كال وتهدراتكم كتبزحوا لكم هنا عن حجزكم تغينا سلازي زموت وتهدرت دي قريبكم كان حجزكم ما يندلنينا بمبال نخصهم عدس كحك زربا خمت زربا درو معت موتن سقاين زلو حزبي ما مليسهم كم غيرهم كلاغصلو كم تبغسو سو ازي اتكونتات كنري خلنا جينا ناي سلام انفت كم زي بلوم مرحتي اوروبا من البعض ابزي حنتي بروفيسور جيفري ساكس زبالاس كنسمع تسقحيقه اسكي انتاي يوم تم راح تزدلي زلو كمل ساينا تاناي ناي تا ريبورت دحري زلا بزح حبريتا ناي ما نصقا من سلا زلوا لمليسنا خنرياينا نزياس First and foremost for Ukraine, which is really getting destroyed by all of this. It's completely shocking to me that nobody cares about making peace, only about how to beat Russia, which is something it's not going to happen. So there's a lot of naivete, there's a lot of lying, there's a lot of ignorance about what got us into this mess. But what is also shocking for me is that almost no leaders even have an impulse to find a peaceful way out of this. It's just not part of the public discourse in the Western world. Putin says, we're open for negotiation. Wow, زيادة زبلكم زي جيفري زي بروفيسور هذا كابتن ريسبكتد نا أمريكان أكاديميشانيو ده يزول زلوا نبحق ده حزم كنتاتنا نرجعنا يوكرين أزياء عنون حزبايا عنو وطبايا عنو تهاجر دمات دم سسلا أبزو كنتات زي تمعربا عالم لما بزخون يقول من قد إن يوكرين كتحنا يكون نراشا كن سعرنا زبلكا حصود يكون زي كيليو إذا كونوا إنها اللي تكون ندقن زت سلام يلو نسلام زسعر زخون يقول مراحي زي مهلا ويبزي معربا عالم يلو أب أمريكا بفتشم أب أوروبا أدماز جدده بنشارو لأنكني ناي فرنسا زجبروها خنرينا بزح في جسد سلزلني كمل ساينا تزت السلام يقدر فكون الله كمل ساينا زي رأي واحد جلن كانت وز. What do you expect from the leader of a nation? Good communication skills, clarity and conviction in policy making, commitment to public good. How about bulging muscles? We ask because this burning question has taken over the internet thanks to Emmanuel Macron, the president of France. His official photographer posted 2 images on Instagram. These are photos of Macron working out, hitting a punch bag with clenched teeth and drawn features. So, أبغى أوروبا روسيا مس يوكرين حمد بالعلو زلوا يوكرين دما completely تعنوا زلا أوروبا دما كم استوسنا مع التدما سراويت كنسدد نخلينا نام يوكرين بمبال كفرار زغنة أبجم بوكس ناجبر خلو حيالنا مسألة خلو كقواست كم زخلن عقم خمزلوان نخري ببروفيشنال فوتوغرافر إديت استجبر فيديو سلتات أب سوشيال ميديا أريدو إذا دم أنت إذا تنبه ناي سلام أنفت كم زي بقول بزحات سبات كزارة بجميرهم يس أبجم كيدوز جبروس اللي أنت ورد أنت إسقام نعم زي بوليتيكينياي جم زجبرو مقبار أبغى زي كينات كم زعينات منفس جينا نخن قواست إنا كنت جينا خن بقاسنا زي سمع قان قايو من يزقاسو طالو نسو 10 كيلومترات ريقو أبتوج أيتن كفني زلو تزموز زلو سبقن كاليو لذي بحنس معي أبتزت السلام مساسل تخيلي هذه. As you can tell, the main attraction here is not Emmanuel Macron; it's his muscles. Obviously, the images have gone viral. The word Rocky, inspired by the blockbuster boxing movie, is trending on social media. These pictures are being seen as a show of Macron's physical strength, of his virility. But the praise is coming hand in hand, or should I say bicep in bicep, with consternation and criticism. After the infamous Gategate and the hunt for doctored photos of the British royal family, amateur sleuths are on high alert for image tweaking. Many of them say Macron's pictures have been enhanced. Okay, كم زي أخذت مثل سلذي ناي بحكي كندو كلاسهم كم زي بلدما عبز بنا السوشيال ميديا زحبا نجار يلي زلوات نجار يلي كتشك عيتخيلني خا لذي كل نجار بديتيل زي سنة سلزلو نتكونتات كم يجرم يمتولو بحفشة تي ماكرون زخط له زلو بوليتيكا ناي بحكي زحزن مخانو بزح كريتيك كم زلو وابزوان زي جميركا نبعلو قبر سدما مخانو زحم مزربان سمع لنا سبيتو تبعد نبرت وتبعتين يورنا سبيت تغير يزبل زربالو زخا هجن ريزلنا كم دبا كم زيلو نحلو خلا بزح كزي
ኣክንዲ ንሰላምን ንዕርቅን ዝእውጅ መመሊሱ ናብ ኩናት ዝተዋተኹ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ናይ ጀርመንን ዘሎ መራሒ ስምምዕ ከም ዘየለን ምርድዳእ ከም ዘየለን እውን ይዝረብ እንታይ እዚ ዝብሎ ዘሎን ኣብ ተግባር ግን ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘይገብር ዘሎን ማለት ፍራንስ ብዙሕ ሓገዝ ትገብር ከም ዘየላን ምስ ናይ ጀርመን ክወዳደር ዝኽእል ብኣፉ ብዙሕ ጠራርዕ ከም ዝብልን ኣብ ተግባር ግን ኢቭን ኣብ ተግባር ከምቲ ኣፉ ተሃገር ትሕግዝ ከም ዘየላ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ በዓሉ እናተዛረበ ነቶም ካልኦት ሃገራት ኣብ ሽግር ዝእቱ ዘሎ ብምዃኑ ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ጀርመንን ፅቡቅ ስምምዕ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ሕጂ ክመለስ ኢና ናብቲ ዘተ ሰላም ናትና ክሳብ ክንደይ ካብ ኩንነት ርሒቆም ኣብ ሕማቅ ወፊሮም ከም ዘለው All of the political leaders in the West say there's no one to talk to. Putin says we're open for negotiation. There's no one to talk to. It's a sick game, and it's really disappointing. It's very sad for me. It must be even sadder for you. I regard my own government as filled with idiots, but I usually took it for granted that Europe was more sophisticated. Europe has not been more sophisticated at all. No. Europe has been absolutely pathetic during this whole period. Almost no European leader discusses the real history of this conflict, how it could be avoided. So, بعكي زقرب تانكس كات كم بعل بروفيسور جيفري ساق اسمه اللاوم تحكني على تاريخ نقد فلت وني حق زكا مرحتنا أوروبا يكون أمريكا بتعمل زحزونية من أمريكا كحب قدمهم أمريكا وصلوا زغنسو مرحتنا كاب قدمهم تسفازلو أيقونون بمبالي زقلتهم نا أوروبا قم قرب sophisticated مثلنا يروجو زي فوتو لبونا زلهم كابنا أمريكا زقد يميلهم أنت ربحهم زخديهم أمريكا استحمقوا ربحهم جسالتين ولا بوجو يخون إزياتهم أنت ربحهم زوجزي زيد اللي من باروز زارب سبوني يلا تاريخ زين ببيلن ندحري تمليس زخونك زارب زغل أوروبا مراح يلا سلازي بالتعمي زحزنوا مرحتي نسلام ننازع عالمنا أب حدا كوز زغلوا مخانم عبيتي أكاديميكاويان بقعة سباتن بتدقاقامي زارب اللو زين بوليتيكا تزياتهم أب أوروبا كسب حجي بوتين نزت السلام كفتاتنا كنزارب نخلينا نيغوسيشن كجبر خلي قبل كله ولا حسيو ولا نسلا زرباك تلتخليها اسكن جمر روح تلتخليها بفصم نخوم يدلين يمزلو من البات زي حج نريا نساياتا تسفا اسكن اسمها حج India to the Switzerland Peace Summit. It's all the hype now. Switzerland is hosting a special summit for Ukraine. We do not have a date yet, but it could happen this summer. And who's invited? On paper, everyone is invited. Switzerland has asked all United Nations members to attend. So هذا عبي ناي سلام كونفرنس أبز متزلو سامر خوني أبي أبزا سويسرلاند تبع الحجر كجبري لذي إذا على زين خجبر درو بزحات كوسكواس كجبر جمير له وعلى ناي سلام ويكان إذا تسلام زي جبر وعلى سي تنتايب له راشا كت قدامي بالله مسمان دي خسلام كت جبر ناي بحكوا كويتي ويردنس ويكا تكون تاتسع كندي تتواوي خمسة ليز نجركا كما يجير كا سلام كتجبر ندحري تقان مقراق انتقا وي وين ابتي عوده وجوين دسعر زلون زدف زلون ابت اولاد تديمسي خايا مسمني خا سلام كتجبر دوس اصوار حجزون كتب لي خا كونفرنس تجبر زلا But let's face it, not everyone will attend. So Zelensky reached out to India. He says it's important that New Delhi attends this summit. And it's clear why. India has very close relations with Russia. So Zelensky is hoping that India will use that influence, maybe nudge Russia towards a ceasefire. But here's a bigger question. Will Russia attend the talks in Switzerland? All indications are that they will not. For starters, Moscow doesn't like what's on the table. The Swiss summit is built around Zelensky's peace plan. And that involves a Russian withdrawal. It's a non-stop. So again, جون رياض لنا ولا تنا سويسرلاند بلان تبع هلزلو ناي سلام كونفرنس يوكرين زغبرتو طلبات اب قمت زأتو سلام منبر نخلوتي وغنات كسمامع زخل ارسكم زخونه وناي تقاسني سلازي راشا كيتساتفون تخليا چاينا دما بمنقدي افنيانات اب زغلصتو اتي وعلا ناي سلام كون تخوينو كلتيوم وغنات اب طاولا كوف زي بلو تخوينو نساك تساتفون كم زي تدلي غزي خطفعو كم زي تدلون كليزانيرا سلازي اجين ابزون اب تكونتات اتغبابراناتون جينا زغا تمنفس ناي سلام ابي اوروبا سلازي اللي Secondly, Moscow does not like the host. Their foreign minister says he does not rely on Swiss services. He says Switzerland is not neutral anymore. And that's a problem. So what's the point of having a peace summit without Russia? You can imagine how it will go. All Western allies will sit at a table, they will pat each other on the back, agree to support Ukraine, criticize Russia, and job done. But what will it change on the ground? Absolutely nothing. And Ukraine knows this. They've seen how Western support is weakening, how military aid is drying up, and at the same time, how Russia is stepping up things. Vladimir Putin has just won an election. He's starting his new term with more attacks. On Thursday, Russia fired a barrage of missiles at Kiev. So again, سويسرلاند سمعكم ياهم دعزنيو سويسرلاند ناي عمتات تاريخها قديفة كاب حنت زي شعراويت نيوترال هاجر زنبرت بسنك زي حجزوا لها كايدا
بسمعتاويان بوليتيكانياتات انفاكت بزحات بوليتيكانياتات بتقايمهم بسمعتاويان بوليتيكانياتات نتزنا برا نيوتراليتي قديفة ابتوق ابتقداتات ناي راشا إذا حويسا مالتي زغان سويسرلاند عبس فعيتي نيرو مهنياتو سويسرلاند بمسرتو نيوترال هاجر نيوتراليتي دما منغونيا مخان دما أكم زحجي زت سلام كجبر كله تزعبي ترات صوت هاجر يعني رافل جزء أبتوق يمانن تجامن even أبقى دماء كينات على من كلاي كينات على من ونديت ساتفت مو أبت زت سلام مستجمرة ات يونايتد نيشنز دي كانوا كله كعماسكال دي كله أبي يزلوا أبسوي سيزلوا سلامتاي مع كلاي مرقص سلازنا برا أبزو أنا زجن تهاجر أنا وين أبت بوليتيكانات وين كريو بس جمركو نبحكي زحزن ولا بكوفي زجبر وزن برو أنت خانة تي كلام زن برام بوليسيتات ناقدفو بسمعيت ضد حكالات زقطتو عينت مرحتي أما عبيلا الله أبزو أنا زي بركدم أنصارنا يكالت رايم زخدو أوروبا زجبروا أنصار يوم زخدو نيرو السويد ما سويسرلاند أبزي بقطبة زحمس له كونتيننت تاونكو حيال قطبة زلوا زخون يكون نكال معدنات يكون ويكال كامريتا يكون كابجلي أدمت نشتى هاجر عفت جب حرزي بالهاجر زحبت ما تهاجر تكون زجبرة معملة نرويج ونكم ياخد بالطلع نرويج إنه دادوت يا زحبتي مقالة فلوي سكرت يا بلا نرويج is very simple بعد خانة إنه دادوت أنا هيك أما بكون من قد تتكلم قالوا كتبتم تغلق that's very simple not very simple نرويج قرطوا أكيد سلز جبرهم برنا داد زلهم هاجرت أفريقيا يكون ما كلام إبراء مليون يوم بجن ناي نرويج سويس كتبوا دري بالكان سويس تغللا زغون معدني بلا of course كتب له تخليهم نيوترال سلز زغون جنزب يمتولان يروم ناي كالو تبتما تبزوري yes that's true neutral دروينكا كالو سبات جنزبهم أمتيوم أبزيم زغمتون عبنت أبناي سويدن زهبتمه ناي إكيا وناني أبز عدنا بيرو أبزي ميتو جنزب دم أبزي زلوا زهبتناتو تم دكوب زيم زلوا سلزي بليونس تم زهبتم ناي سويس أب سويس تزهبتمست تم ناي إكيا وناني دكيو the number one and number two billionaires بهالو تم فاميلي ناي كيم سو تاي مالتيو سبحبتي جنزبهم تسكيمم وحس عد سلو زخوني نابز متيو يراغفو تهاجر دما كابزي ربح نيرو ناي راشا ما عاد جنزب نيروم ترى عرايل كاجن اب سمعيتاتي خاص تجبرجن كسارا صعب لهم اب جرافكمو اب سمعيتاتيهم بزح جنزب كابز عد كم توص تغيرو سلازي تاكايدا نايتي هاجر بزحات كونسرفاتيفس جيجا يبلوا وصينا لنا جن اتزه تسلام اب سويسرلاند نخي جبرون راشا تتقلب على زغام مبل سالساي ربعي غزي هايو سويسرلاند نتناي قدم متكلاتا زغيرت هاجر يا كتب لك كاسا ايفن تانكتات راشا كتبت فتنا الله بمبال وين كسي سما نيرو It was the largest attack in تانكتات ني يوكرين سوري تانكتات ني يوكرين بمنقد جرمن جرمن نتناتا تانكتات ني يوكرين سلازهبتا جرمن دما ناتا سلازي بلا كاب سويسرلاند كتوسد يا زبل زربا او تيوم نيرو سلازي سويسرلاند تخدو زلا منقد صبو كم زي كونه غليص نيرو Around 17 people were injured. Many buildings and industrial facilities were hit. Another attack was on Kharkiv. Zelensky announced that 5 people had been killed there. You could sense some helplessness in his tone. Necessary aid is being provided to every injured person, but this is not enough. Everyone must realize this. Kharkiv needs an adequate number of air defense systems. Sumy region needs it. Chernihiv region and all our other regions suffering from Russian terror need it. So the tide is clearly turning, which is why Zelensky is exploring alternatives. It is a big climb down, though, because not very long ago, Ukraine was quite upset with India. You may remember what their foreign minister said in 2022. In fact, let me quote what he said. When India purchases Russian crude oil at a discount, they have to understand that the discount has to be paid by Ukrainian. So, أبز حلف وانجن يوكرين كمتن أفريقيا زلفوا زنبرو سلزي دقفوهم نهندون يهرموهم يرميهم هندنا عبنت أبتي كنتات مسراشان يوكرين مش جمرة إيدنا نحوسلنا ببال ترير مرقص وسيدهم نحنا وزو كنتات زنا حنا زملكتها يكون أوروبا نحنا بحوك نقاصل كلنا أب قدايكم أنا معباليكم يوم نيركم زعبانا حميمكم يتفلتون يوم قدايكم قدايكم يزنا حنا زوتي كونن نحنا مسراشا قد ما يخومن لعليخومن زمدنا لنا وقربتنا لنا شركنتها لنا نزيد ما نسخهم وقمس يوكرين سلز جمرة راشا زمدنانا ربحانا أي نخلفننا أبقاداتكم كالس أجمعاتكم إيدكم ينتونا بمبال نتراشا ندادنا راشا بمولو سلزا قدوه بديسكاونت مسكونه مسقودلت واقات على بسلسانه هندي كابو كنت كم جميرة سلزي منيستر قداتو زاينا يوكرين تايلو ومنيرو كله تديسكاونت توزلون كاب راشاسي تقودلو واقات زلو دمنا يوكرين يهم توزلهم سلزي تديسكاونت سي بدمنا يوكرين زي ما تزلو بمبال تري القوانقوات تدكي مكام زنبري سخا again أوروباويان بتمساسالي الجدا جيرهم كلهم بعلم كاب راشا ندعدي وزن يروم بيدا أزور جيرهم يجي أبي أوروبا كون كلها يزاربوني أب
ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ልክዕ ንሕና ዝገበርናዮ ከማና ክትኮኑ ኣለኩም ብምባል ፀቕጢ ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ህንዲ ግን ኖ ንሕና ረብሓናይ ዘገድሰና ሶሪ ኩነታት ናትኩም ካልእ እዩ እቲ ኩነታት ብሰላም እምበር ብውግእ ክፍታሕ መዕለቢ ክረክቡና ይንደልን ኢና ኣብቲ ንስኻትኩም ትኸድዎ ዘለኹ ፖለቲካ ድማ ኢድናይ ንሕውስና ብምባል ምስ ከዱ ኣብ መንጎ ምስሓር ተፈጢሩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ንህንዲ ብዙሕ ግዜ ወላ እኳ ክኸስርዋ ዘይደልዩ ተኾኑ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ግን ሕማቕ ዘረባ ይድርብዩላ እዮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሕጂ ተመሊሶም ንህንዲ ክትሽምግሎም ይሓት ኣለዎ ምክንያቱ ንሳያታ እንኮ ንራሻ ንፑቲን ከተስምዖ ትኽእል ስለዚ ኣገይ ናይ ህንዲ ከምኡ ዓይነት መርገፂ ሒዛ ስለ ዝኸደት ሕጂ ንህንዲ ኢሉ ምንዋ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ከቢድ መድረኽ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክጥቀመሉ ኣብ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ዝተባህለሉ ፑቲን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ሞዲ ደው ኢሉ ስለተዘራረበ ይካብከም እንድሕና ዝብል ኤክስፕሎሲቭ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወፂኡ ነይሩ ኣምፂልኩም ነይረ ስለዚ ኣገይ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ከምዘይኮነቲ ኤውሮፓውያን ዝገብርዎን ዝብልዎን ነንበይኒ እዩ Every barrel of Russian crude that India gets has a good portion of Ukrainian blood in it. That was Dmytro Kuleba in 2022, Ukraine's foreign minister, and their position was not too bad. ሕጂ እስከንርአ ብሓቂ ድዩቲ ንኩናት ዝኸውን ብቅዓት ስለ ዘለዎም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓይሊ ኣለዎም ኮይኑ ዲኸ ዝኩሉ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ኣብዚ just recently said that in the memory of Navalny, they're going to send more aid to Ukraine. It's so amazing, this combination of these two cases. It seems that the West and NATO is hoping some sort of stalemate in Ukraine because it seems the end game for them would be stalemate in Ukraine, that Russia would suffer forever. Do you see that coming to Ukraine? If you're a boxer and you're in the ring with Mike Tyson during his prime, I'm sure sometime around the third round, maybe a minute into the third round, as Tyson's picking you apart, punching you, you're sitting there saying, oh, I hope this round ends. I hope for a stalemate. I hope for some. No, you're going to get knocked out. You're in the ring with Mike Tyson. And Mike Tyson's beating the crap out of you. He just spent 2 rounds studying, learning you. Now he's bringing the pain. Ukraine's in the ring with Mike Tyson, and they're feeling the pain. NATO's there symbolically. They're the trainer on the sideline watching their fighter get taken apart. Again, the trainer can sit there and say, well, ስካት ሪተር እንታይ ይብላ ኣሎ ማለት እቲ ኔቶ ዝበሃል ሲ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢሉ ሓቲትዎ እንታይ ይደሊ ኣሎ እቲ ኔቶ ንዩክሬን ገለ ነገር ሓጊስካሲ እቲ ውግእ ከምዘይሰዓሩ ግን ከምዘይስዕሩ ራሻ ከምዘይስዕሩ ክገብርዎ ማለት ዩክሬን ከምዘይስዕሩ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጡ ግን ራሻ ሲ ከምዘይትስዕር ክገብርዋ ስታልሜት ማለት ዝነቐፀ ውግእ ማለት እዩ ተፋጠጥ ዘለዎ ውግእ ተፋጠጥ ደዮም ከዓ ደልዩ ዘለዉ ራሻ ናብ ቁጠባ ተኪራ ንኸይትምዕብል ኣብ ሓፁር ከምብርዋ ልክዕ ከምቲ ኤርትራ 18 ዓመት ዝነበረቶ ከምኡ ዓይነት ታክቲክ ክገብሩ እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እንታይ ዝብለሎ ስኮት ሪተር ከምኡ ዝበሃል የለን ማይክል ታይሰን ተጓሳጣይ ዝነበረ ኣብቲ ዝበለፀ ዓቕሚ ኣብ ዝነበረሉ ኣንጻሩ ድሕር ትገጥም ኣለኻ ምናልባት 2-3 ራውንድ ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ንሱ ከጥቅዓካ ምስ ጀመረ ግን ክንዲ ዝሓገዙ ይሓገዙኻ ወላ ከትሕኑኻ ይፈቱን ትትሕነሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ማይክል ታይሰን ራሻ እቲ ሓደ ዘይፈልጥ ምስ ማይክል ታይሰን ዝወዳደር ዘሎ ድማ ዩክሬን ይብላ ኣሎ ስለዚ ንራሻ ጠጠው ከብላ ዝኽእል የለን ሓይሊ ኣብዚ ንዑ ጠጠው ከብሉ ወላ እቲ ኔቶ ተወሲኹ እውን ስኮት ሪተር ሓደ ዓቢ ናይ ሚሊተሪ ኢንቴሊጀንስ ወይ ከዓ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣቡ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣፍልጦ ዘለዎን እዩ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጹ ኣሜሪካ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ የስ ግዜ እንተወሲዳ እቲ ዓቕሚ ክተንፅሖ ከም ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ራሻ ክወዳደር ዝኽእል ነዚ ውግእ እዚ ክቕይር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ፈኸራን ተሃዲድን ጥራይ ከም ዝኾነን ንኣሜሪካ ድማ ጎዳኢ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ እንታይ ንርኢ ኣለና ወታደራዊ ዓቕሚ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኣክቹሊ ብዙሕ ሓበሬታታት ነይረኒ ንኸምፅኦ ግዜ ስለ ዝወስደለይ ዘሎ እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሃገራት ኩላተን ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናተን ኣተኩረ ገይረን ኤውሮጳ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ፋሕተርተር ክብል ይፍትን ኣሎ ግን ኣብኡ ከይበፅሖ ከሎ ግን እቲ ዘተ ሰላም ክግበረሉ ዝኽእል ንዑ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እስከ ኣብ ኣሜሪካ ንመለስ what's going on and to pay nearly $500 million bond. New York Attorney General Letitia James is challenging his claim that he can't secure the bond, urging the court to ignore his request to lower the amount. Senior investigative correspondent Erica Tursky has the latest on that story. New York Attorney General Letitia James is urging an appeals court to ignore Donald Trump's claim that securing
ፖለቲካና ኣሜሪካ ነዚ ይመስል ነቲ ሓደ ገድ ኣስተቐናቓኒ ፖለቲከኛ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንኸይመፅእ ዝገብርዎ ዘሎ መንገዲ ኣካይዳ ንበይኒ እዩ ሕጂ ድማ ሓደ ከሳሲ ዘይነበሮ ክሲ ኣታሊልካ ኢኻ ኣታሊሉኒ ዝብል ዘሎ ዘየለ ክነሱ ባዕሎም ከሲሶም ከባቢ 400 ናብ 500 ሚልዮን ዝፅጋዕ መቕፃዕቲ ሂቦሞ ነቲ ገንዘብ ድማ ክኸፍሎ ከም ዘለዎ ነጊሮሞ ብካሽ ክኽፈል ከም ዘለዎ ካብ ባንኪ ለቃሕ ሓተተ ድማ ልክዕ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓቐን ገንዘብ የብሎም 300 ሚልዮን ድዩ ዋላ ክንደይ ሚልዮን ኣብ ባንኪ ኣለዎ ግን ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ባንክራፕት ክገብርዎ ኩሉ እቲ ሃብትናቱ ናብ ዜሮ ክመልስዎ ይፅዕር ኣለዉ ክሳዕ ክንድዚ ትክፍኣት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፖለቲካን ፍልልይን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ እቲ ዴሞክራቲክ ወይ ከዓ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ክትገማማዕ ትኽእል እያ ብፍላይ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ፕሬዚደንትነት ህዝቢ ክመርፆ ይኽእል እዩ እንተደይ ተመሪፁ እቲ ሃገር ክትፈርስ ከም ትኽእል እውን ዝግምቱ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ እንተተሳዒሩ ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ እቲ መወዳድርቱ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዚኣ anyway I just look I mean Putin's yeah that video is Donald Trump January after being elected the late January early February so comes in Rio he said it's not we lead not just well I won't go into it here so ንኻልኦት ሃገራት ከም ድሌቶም ክፀርፉን ክዛረቡን ይኽእሉ በዲ እዚ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ንፉዕ ፖለቲከኛ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ከሎ ራይት ናው ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን የለን ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ ኣብ ከምዚ ደረጃ ናይ ሓንጎልካ ዲክላይን ወይ ከዓ ዝወጥቀሉ ዘሎ ደረጃ ዝዓበየ ፖለቲካዊ መንበር መሓዝ ኣገዳስነት የብሉን ዕድመ ካብኡ ንላዕሊ ዝዓቢ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝነግረኩም ወረን ባፈት ዝበሃል ኣለዎ ናይታ ቤክሻየር ሃተወይ ዝበሃል 90 ዓመት ገይሩ ዘሎ ወረን ባፈት one of the best performer of the stock market እዩ ስለዚ ርእሲ ናቱ ሻርፒ ዘሎ ክሳብ ሕጂ he is a CEO ዕድመ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ተርዲኦም ኣለኹም ወረን ባፈት ናይ 500 ቢልዮን ወርስ ዝኾነ ካምፓኒ ማኔጅ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ርእሱኻ ሻርፒ ዘሎ every time he's making the best gains the best performance he's ዝገብር ዘሎ ስለዚ ናይ ዕድመ ጉዳይ ኣይኮነን ጆ ባይደን ግን ኣእምሮ ፅቡቅ ሰርሕ የለ ኣብ ዝኾነ ዝተዛረባ ድማ ካብ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ዘይትፅበየ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ይደልይዎ ኣለዎ ከም ብሓድሽ 4 ዓመት ከም መሓድር ስለዚ የመሓድር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ድሌቶም ንክገብሩ እቶም ንውግእ ዝደልዩ እቶም ዕግርግር ዝደልዩ ድሌቶም ክገብሩ እቶም እገዳ ብኤርትራ ክገብሩ ዝደልዩ ድሌቶም ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኣገይን ነዚ ዓይነት ፖለቲከኛ ካልኣይ 4 ዓመት ንምውሳድ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘሎ ካልእ ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካቲ ዲሞክራሲ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም እዩ ትውድድር ዘሎ ክልቲኦም እውን ጥዑያት ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብኡ ናብኡ ይሓይሽ ዳይ እምበር ብቁዕ መራሒ ኮይኑ ይኮነን ሬሊ ንባዕሉ እውን መዓት ፍለውስ ኣለዎ መዓት ፀገም ኣለዎ ዲስሪስፔክትፉል እዩ ዘረቡ ብቅዓቱ ገለመለ ማዚ ዝድነቕ መራሒ ይኮነን እዚኣ ግን እቶም መራሕትናታ እዚኦም እዮም እቶም ክልተ ምርጫ ዝሓለፈ ዓመታት ነይሮም ሕጂ እውን ንሳቶም ይደግሙ ኣለዉ ካብቲ ኩሉ ሃገር እዚኦም እዮም እቶም ዝመርሕዋ ዘለዉ እቲ ሃገር እዚ ዘለካ ድማ ንካልኦት ክትንዕቐን ከተቋሽን ምዓል ዝሕዝን እዩ It's a practical impossibility. His lawyer said Trump is facing insurmountable difficulties in obtaining a bond to guarantee he can pay if he loses his appeal of a nearly $500 million civil fraud judgment. They said more than 30 insurance companies turned him down, and they asked for court permission to post a smaller bond, or none at all. There's a critical deadline. If Trump fails to secure some kind of financial guarantee by Monday, James can begin to drain his bank accounts and seize his real estate. You're prepared to have the state move to seize Trump's assets? We are prepared. تزحزن أنا بتعمي حماق سمعان أبتحح معوز بهالنا بوليتيكاسي تسلم كلمة مسألة مخاني like أب أمريكا ستون تسلمت تزخفه هي وزر لوميا بس كل جزء dirty job ويكات الرسح سرح تسلمت يوم زقبره أبناء الجدا أبتنا UN أبناء طريقهم كل تي أمريكا على فوز بلازو له تكبرات من يتقبر زلا تالي دي توماس بهال تسلم يا ساو really نتككفو سرح تسلم يوم زقبره بس تي مجنات ناسي أبتبو كركب زي كل بمخانه of course مساره قد هون عقم أنت زي بالكا تمتعادو نقدمتي قبل خامني كتصرف له مني كحمله of course they know already strategy زي حجي تركز بأمريكا كم سيطان يزري هذا له مهنياته دونالد ترامب حزبك مرسي دل له حزب مريتوا برايمري سعير له
معد دقفي زلو بعالم درجة وانت فتاونت الله بزوان زي مغنيات بايدن زدل سبيلا 4 عامات أما حديرونا رينا لنا نزع عالم حويتي لاله قد ميزنا بر 4 عامات دونالد ترامب سلام يعني عالم يا سلام يعني راب توانتي إيفن إيرترا كمان تما تسألي دا إذا حاشة كنا تطاوي قاتمة تنقو 4 عامات أبز حلفة بس اسرع عامات كاب كل تشع جمير كساب هجي اتن 4 عامات السنترا يا إيرترا سلام ريلاتيف سلام كتريخي إلى خنم اللي غلنا سلازي እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ዞም ጸለምቲ ኣብቲ ታሪክ ናይ ጸሊም ኣፍሪካውን ጽቡቕ ሽም የብሎምን ጽቡቕ ግብሪ የብሎምን ዝሕዝን ኩነታት እዩ መመፂኦም ድማ እዚኣ ሕጂ በቃ እንተደምሲሰዮ ነዚ ሃብትናቱ ነቲ ሕጊ ሲስተምሲ ከም ነቲ ጁዲሽል ሲስተም ወይ ከዓ ናይ ቤት ፍርድታት ሞኖፖላይዝ ገይሮም ንዑ ከም መሳርሒ ተጠቂሞም እዮም ዘጥቅዕዎ ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ዲሞክራሲ እዚ እንተኮይኑ እቲ ኣብነት ናቱ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ይቃወም ኣሎ ምክንያቱ ከባቢ ፍርቂ ዝድግፎ ዘሎ ፍርቂ ኣሜሪካ እንድሕር በዚ ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ሰብ እቲ ክብድልዎ እንተጀሚሮም መመሊሶም ፅልኢ ኣብቲ ሃገር ክህልዎም እዩ መመሊሶም ነቲ ስታብሊሽመንት ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ሕደራ መመሊሶም እዮም ፀልዎ ዘሎ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ብናይ ወፅኢ ሓይሊ ኮነትን ክትፈርስ ምፍራስ ተኮይና ብውሽጣዊ ፀገማ እያ ክትፈርስ ኣሜሪካ is too powerful ሓደ ሓይሊ መፂኡ ክዋጋ ኣይክእልኒ and by the way they know ንኣሜሪካ ክትዋጋ የብልካ እንተ ክትዋጋ ጀሚርካ ከተሕብሮም ኢኻ everyone knows that to treat ንኣሜሪካ ከተውድቃት ኮይንካ ኢትካ ካጣለሎም ዘለካ ንሓትሕዶም ክባልዑ ምናልባት ከተጣቃ ኣለካ ጆኹም ንስኹም በቲ ዘለኹም ፅባሎም በዘለኹም ካፅባሎም ክትብል ኣለካ ተዘየለ ኢትካ ክትሕውስ የብልካ ንሓትሕዶም ጥራዮም ውሽጣዊ ምምሽማሽ እዩ ንከምዚ ዓይነት ኢምፓየር ከውድቆ ዝኽእል እስከ ብዚኣ ሓንቲ interview na ኢሳያስ ዝነበረት ንስማዕ powers kind of it's the sick mind of hegemonistic powers. It's sick because why impose sanctions? What is the legality of imposing any sanction? What is the morality of imposing any sanction on any nation? It's a big question mark. It's not only sanctioning Eritrea, but sanctioning all those who uphold their independence and sovereignty. If they don't like you, they will impose sanctions. They will try to cripple your economies. They will try to incite conflict. They will try to destabilize and... Yeah, that's بالزلا. እንታይ እቲ ሞራላዊ ሓላፍነት ወይ መን ይቦም እቲ ሞራላዊ ሓላፍነት ንዘይፈትዎ ሰብ እገዳ ከውርድሉ የስ ምሳቶም ዘይትኸይድ ንናቶም ፖሊሲ ዘይትድግፍ ተኮይንካ ወይ ምሳቶም ሰጊትካ ተንበርኪካ ዘይትኸይድ ተኮይንካ ዓብ እገዳ ይገብሩልካ እንታይ እቲ ሞራሊቲ ካበይ ዝብገስ መን እዩ ስልጣን ይብካ ምክንያቱ ኣህጉራዊ ሕግታት ኣብ ልኡላውነት እዩ ዝምርኮስ ኤርትራን ኣሜሪካን ድማ ተመሳሳሊ ልኡላውነት ኣሎ ልኡላውያን ሃገራውያን እየን ስለዚ ኣሜሪካን ኤርትራ ክትግዳ ኣይግባኣን እዩ ኣብ ኢንተርናሽናል ሎው ኮንሰንሰስ ኩላቶም ተተሰማሚዖም ኦኬ ኢቨን እቲ ዩኤን ዝገበሮ እገዳ እውን ተራናዮ ዘድሊ ጭብጢ ዘይነበሮ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ብስምዒትን ብፍብረኻን ዝተገበረ ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ሄጀመኒ ወይ ከዓ ናይ ምግባት ባህሊ ናይ ኣሜሪካ መሻርክታ እንዳኣምበር ሕጋውነት ስለ ዘለዎ ይኮነን እቲ እገዳ ንዝኾነት ሃገር ዕላማ ድማ ነቲ ቁጠባ ንምልማስ ስርዓት ንምቕያር ንዓኻ ዘገልግለካ መንግስቲ ንምህናት and they have no moral or legal high ground to come and intervene or even impose sanctions on any nation. We're fed up of this stupid idea of imposing your will on others' sovereign and independent choice and trying to cripple their economies and try to create the disruptions here and there. One of the reasons for trying to create a rift between China and Africa is to promote their own agenda of dominance. And anyone who disagrees with them will have to be punished. For us, been a long experience, we've been able to... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣሰልቺና እዩ ስትቢት ዝኾነ ኣካይዳ ብዙሕ ዋጋ ክፊልና እዩ ግን ዝኣክል ትምህርቲ ድማ ወሲድናሉ እናበለ ብፍላይ ብዛዕባ ትገዳ ዲፕሊ ሪዘንትመንት ወይ ከዓ ሕርቃን ከም ዘለዎ ውሽጢ ትፈልጥ ኢኻ ኦፍኮርስ 20 ዓመት ንሓደ ሃገር ወላ ብግልኻ እንተሪኻዮ እውን ብዘይወዓልካዮን ዘይሓደርካዮን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ ሓያል ስለ ዝኾነ ጥራይ 20 ዓመት ገቢቱ ኣሲሩ ሒዙካ ዝነበረ እንታይ ክስማዓካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምናልባት ኣብ ካል ኢንተርቪው እውን ዝብሎ ኣበይካ ክትከሶም ከ ዝኽሰሱ ሰባት እውን እኮ ኣይኮኑን መኪትካ ጥራይካ ስዕሮም ዘለካ ምክንያቱ እቲ ከሳስን ከሰስቲ ባዕሎም ደያኑ ባዕሎም
طبقة بعلم فرد بعلم everything بعلم سلزو قانو أبيخا خد كسم يلن there is no institution نعطاتهم كد كسم تخل لذي ما بحكي تك زي سمع كايو really تعبد لي إرترا زورده نشتي هاجريا كم تزدل زرايات كتحنت أبزي قالت له بهند بزورده مخا نوبي حمتات سفح سمبرات كده في تهاجر دماء كابت شوك التنغط وزع ناي نفسه كفنا أبا بركتو نشتي بركتو زي كنا أبا بركتو كان ليو زغا نفسه كف سبكنا حلون بتجهات كسر حلون كوز كسرلون زلوا ينابلكم نالو مارستي أبز خودي بريس لايك جبرو سبورت جبرو نابكم دقف أقدر سنة هلو نزي channel دما عبيو حجزو نابلكم نالو مارستي مزيا حقت فكم ينزل بواسم ثلاث نجارات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 2034 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእላለህ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ